Waphuthi ngikutshele wazi masenza amavidiyo ababosihlonipha ngesinye isikhathi umuntu makagugile mina ngabatshela lo mangethe lo mangethe ugugile nako-ke namuhla umangethe uzwana usidalela inkinga akusho lutho ukuthi masibethembisa sonke sokomele simfeve umuntu makagugile akanikwe umhlala phansi unayo imali umangethe akayohlala phansi agada amarumu wakhe nako-ke manje ungenele ukuzosikhosta la nge-red card waphuthi ngikutshela umuntu makagugile umangethe mina ngithi yes niyangizonda aningizondi balandeli beSundowns anandaba nani mina iWorld Cup le angeke sizwe ngozwane basaselect amaplayer mina ngishilo ngathi lo mangethe wabo ugugile bamisa usisela abozwane abosithole laba abosithole uke wadlala usithole kule league yakubo usilandela abosithole usikhosela ama-red card ushiye the youngsters afona abancane uyabazi bakhona lapha ku-midfield bangayizinto zenzeke ushiyelani ngaphandle ushiyelani mfethu waphuthi ngikutshela ne komele basihloniphe singabalandeli bePirates ukuthi thina salikhuluma iqiniso ungazosifakela amakhehla la iWorld Cup le lana sodayisa ngamaplayer kothiwani usosifakela abosithole abozwana abowakhona izinto zenzeke mina ngithi ngumabaso wena khehla awuhambe ungabuyi la ngoba mawubuya lana nge-30 uzohamba nabo ungalingi ningebuyile lo khehla lihambe khona lihambe sinebhola lethu la usela bozwana uzwana lo muntu dala dlala ibhola umuntu odlala ibhola nge-2004 yabona kancane ukuthi nangaphambi kwakho wabonile ezizinto zenzeka uwaphethe ebhentshini uhlulwa yini uyabona from first half ukuthi akhona upenetrator uke phambili here's the young boys uyangena umuntu i-first touch yakhe impama saloku kwaba yimi ngazalwa ngaba umlandeli webhola okokuqala ngibona iplayer elingena elishaya impama liphume nge-red card abaphawulayo awuleki into nje ayiphawuleka abantu akwatile ubabona abantu ukuthi nje inhliziyo ikanuni wabo ithukthela bafethu ikanuni wabo bafethu iqikekile sithi nawe uzohamba nabo la abantu sebeqhathile abantu inhliziyo zethu ikanuni wabo azithukthela zikanuni ngenxa yakho wena uyasikhosa ngempela kodwa hamba nalabantu ngomhlaka-30 uma useshilo ngiyamfakazela nami uthi lento senzele yona njengamanje usibulele usiqedile nya siwumzansi usibulele uyathina ngempela